Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe nanjye Arsene Ndikumana muri Morning Prayer, isengesho ryo mu gitondo. Morning Prayer ni ikiganiro dukora buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Twumva ijambo ry'Imana tukongera tugasenga, dusengera umunsi tuba twatangiye amahoro. Ndasaba kugira ngo mukomeze kubana natwe no kugirana ibihe byiza natwe byo gusenga. Ni byiza gutanguza umunsi wawe isengesho, ukiyegereza Imana, ugasaba Imana kubana nawe, ugasaba Imana kugendana nawe, kubera ko Satani nawe aba afise imigambi mibi bayateguye ku buzima bwacu. Ariko iyo twasenze twiragije Imana, tukatura amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwacu, tukatura uburinzi bw'Imana muri business zacu, mu byo dukora byose, Imana iraza ikatugira neza, ikaturinda. Rero mukomeze kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga buri munsi. Ujye utangirana natwe gusenga, usangiza n'abandi isengesho n'ijambo bawumvise kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Iki cyumweru rero twagize ibihe byiza byo kwiga ijambo ry'Imana, ubwo twagiye twiga ingaruka nziza dukura mu kuramya Imana. Ndizera ko mwahawe umugisha mu nyigisho cyangwa se mu majambo y'Imana twagiye dusangira. Ndizera ko Imana yabaganirije. Mureke twitoze kubaho ubuzima bwo kuramya Imana amasaha 28 kuri 28, umunsi ku wundi, umunota ku wundi. Twitoze nubwo bitunanira, nubwo bidutsinda, ariko tugerageze twitoze, dusabe Imana, dusabe mwe muyera mwuka w'Imana, dushobozwe nabo kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwo kuramya Imana. Rero iki gitondo nano turaza gukomeza dusoza iki cyumweru cyacu muri Morning Prayer. Ndaza kuvuga ikindi kintu dukura mu kuramya Imana. Hallelujah. Iyo twabashije kuramya Imana neza, hari inyungu nyinshi tugenda tubona. Hallelujah. Iyo usomye ijambo ry'Imana none uraza gusanga kuramya Imana mu kuri no mu mwuka bituma tubohoka. Hallelujah. Ibituboshe bikaturekura. Sinzi niba umaze kugera muri uru rwego rwo gusabana n'Imana mu mwanya wo kuramya Imana, guhimbaza Imana. Sinzi niba uragera hano hantu uramya Imana kumva ubuzima bwawe burabohotse, kumva hari ibyaha byari bikuboshe bitangiye kukuvaho, hari intege nke wari ufite zitangiye kugenda, uri kwakira imbaraga, ukumva hari za karande ziri gucikagurika, ziri kukurekura kubera kuba muri iyi presence yo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Hallelujah. Niyo mpamvu dukeneye kubona ibihe by'ububyutse mu bihe byo kuramya no guhimbaza Imana. Hallelujah. Niyemeje ko igihe cyose nzaba ndi kuramya Imana, haba mu magambo, haba mu bikorwa, nzabona Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bw'abantu, mu buzima bwabo turi kumwe, kubera ko nasobanukiwe ko mu bihe byo kuramya Imana, Imana igenda ikora ibitangaza bitandukanye mu buzima bwacu. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16 umurongo wa 25 na 26, Bibiliya avuga ngo ariko mu gicugu Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Hallelujah. Paulo na Sila nabo baririmbiye Imana. Hari mu gicugu nijoro, n'igihe Paulo na Sila bari bafashe babashyira muri gereza, babahoye ko bakijije umuntu wari utungishije benshi kubera kukuraguza. Baramusenga, daimoni yari muri uwo muntu iramuvamwo, babagirira ishayi, barafunga, bashyira muri gereza. Ariko Bibiliya atubwira ngo hageze nko mu gicugu nijoro ngo bararirimba, baramya Imana. Hallelujah. Umurongo wa 26 Bibiliya ngo uwo mwanya, hallelujah, habaho gishitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Umva, kubera kuramya Imana imfatiro z'inzu zaranyeganyeze, ngo izugi zose ziraho zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Hallelujah. Hari ibitangaza byinshi byakoretse Paulo na Sila barangije kuramya Imana. Hallelujah. Ngo inzu yaranyiganyize, inzugi zirakinguka. Nshuti yanjye, wari uzi ko mu bihe byo kuramya Imana, Imana ikora ibitangaza, igakingura imiryango yari yarakinzwe mu buzima bwawe, imiryango y'akazi, imiryango y'urushako, imiryango y'urubyaro, imiryango yo gutera imbere, imiryango yo gushika hakomeye igakinguka, amakonection mashasha akaboneka, kubera ko waramwishe Imana neza. Nshuti yanjye, fata seriye, fata umwanya wo kuramya Imana, ufate nk'umwanya udasanzwe, uko muri icyo gihe Imana ishobora kukugendera ugakora
ugakoreshwa ibidasanzwe cyangwa se ukabona ibidasanzwe mu buzima bwawe. Ntabwo ari icyo gusa, Bibiliya yakomeje ivuga ngo inzugi za bose zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Iminyururu yari yaboshe, bari baboheshejwe iminyururu myinshi cyane, ariko ngo yaracikaguritse irabarekura. Nshuti yanjye, kubera iki? Kubera ko Pawulo na Sila bari biyemeje kuririmbira Imana, kuvuga gukomera kw'Imana, kwatura imbaraga z'Imana, kwatura icyubahiro cy'Imana. Ibyo bintu iyo ubashije kubikora neza, haleluya, Imana iramanuka ikigusanga, ikagukoresha ibidasanzwe, ikakugira neza. Ndasenga muri kino gitondo ngo igihe cyose uzokwegera Imana, igihe cyose uzofata umwanya wo kuramya Imana, ubwiza bw'Imana buzomanuke, wakira ibitangaza byawe. Ndagusaba ngo guhera uyu munsi uhindure ibitekerezo byawe. Nuba uri mu rusengero, muri mu bihe byo kuramya no guhimbaza Imana, uhore ubikora neza, witeze kwakira igitangaza cy'Imana mu buzima bwawe, witeze kugendererwa n'Imana mu buzima bwawe. Jya ubikora utitaye ku muntu ari ku ruhande rwawe, uvuga ngo uyu ni umwanya udasanzwe, ubwo ngiye gukonekta n'Imana, ngiye gukonekta n'ijuru. Haleluya, uzobona Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bwawe. Mureke dusenge, dushime Imana, dusabe Imana kugira ngo idushoboze kwiramya uko bikwiriye, kuko muri byo harimo ubuzima, harimo ibitangaza byinshi cyane. Mana, turagushimiye muri kino gitondo, tugwaye icyubahiro kuko Imana igira neza. Urakoze Mwami ko wadukunze kandi ukaduha agakiza. Natwe turagusaba kugira ngo uduhe ibihe byo kukuramya no kuguhimbaza biri deep Mwami, duconnecte n'umutima wawe kugira ngo tubashe kwakira ibitangaza. Ndasengera ubwoko bwawe Mwami, ubugire neza uyu munsi, abaza kujya atandukanye Mwami, bagenderere abaza gufata ibihe byo kukuramya, ubiyereke, ubahishurire Mwami, ubagaragarize icyubahiro cyawe hagati muri bo, babone kugira neza kwawe. Utugirire neza uyu munsi Mwami, intsinzi yawe ku buzima bwacu, kandi uzaduha ibihe byiza muri weekend tugiye gutangira. Tuzabona umugisha udasanzwe, tuzangenererwe nawe, kandi Mwami tuzongere guhura na bene data muri morning prayer, twese turi bazima dushima izina ryawe. Ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke mu izina ryawe, kugira ngo abantu bakomeze kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza na weekend nziza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.